TVE se od svog osnivanja uz ostalo bavi i temama zapošljavanja, socijalne inkluzije i socijalnog preduzetništva, a i jedni su od onih koji podržavaju i podstiču mlade ljude. Nekima od njih je posao na TVE i prvo zapošljenje. Zašto je to važno? Važno je da bi mladi ljudi učili ovaj posao, da bi učili od isto tako mladih ljudi kojih je ovdje jako puno i da bi otvarali šanse i dali priliku ljudima da nauče novinarski posao. Među mladim ljudima kojima je TVE pružila šansu da se pokažu pa i dobiju svoj prvi posao je Valentina Ćosović koja je svoje prvo radno iskustvo stekla baš u TVE. 6 mjeseci koliko je provela kao stažistkinja u televiziji bili su, kako kaže, nezaboravno i privatno i poslovno iskustvo. Zahvalna sam na prilici da radim u ovom timu. Tokom svog radnog angažmana stekla sam mnogo dragocjenog i lijepog iskustva, upoznala divne ljude. Radila sam sa izuzetnim urednicima od kojih sam mnogo toga naučila. Posebno me raduje što sam imala priliku da istražim oblast novinarstva, tako da smatram da je to sad jedno zanimanje sa kojim bih mogla u budućnosti da se bavim. I ovo mi je mnogo pomoglo na ličnom i profesionalnom